Opel Astra H 1.9 мотор, соли 2007, страховка надора. Нархи мошин 2500 евро мега. Бу қатишка мезани чанд қел нарх кна. Мотор 1.9. ягон ҷои пусидагӣ, ягон ҷои харушдагӣ надора мошин. Мошин ҳамаш тенҷа, механика, мултирул. дарунаш мошин ягон проблемаи техникӣ надорад. BMW тройка 2007 солаш, мотор 3, мошин дизелай. нархи мошин 6200 евро. короче автомат, мултирул, короче ҳамаш қоидавиай. мошин тенҷ хушрӯай. ҷабу як пар дискаи дига, масалан 4 дискаи дига запасной дора. дискаи дахудаш короче мошин тенҷи хушрӯай. Opel Meriva солиш 2007. хеле страховкаи нав дора. камтар қиматтарани Opel Meriva дар инҷа арзона нисбат ба Opel Astra ва дигар Opel Zafira. нархи мошин 10700 евро мекашад. солиш 2007. друни мошин агар ҷа страховкаи нав доштагӣ бошад, значит мошин ягон проблема надорад. Kia солиш 2006, мотор 2, бензин. 115,000 километр гаштагиай. механик, мултирул нест, радиош нест. тонировка кардагиай.
короче Kia солиш 2006 2 литр масалан мотор 2 бензин нархи мошин 2900 евро дискош ҳаста барш камтар хароштагӣ дора боша астали мошин тенҷай Ford Focus солиш 2006 ай короче солиш 2006 ай 1.6 мотор бензин моторш задагиай короче агар да 500 дига я моторигаш бизани мошин худаш тенҷи хушрӯ мерава 1000 евро бо қатшон гап мезанед чанқа нарх мекунад короче механик мултирул нест мошин тоза хушрӯ